Ngizambote, tata Kyaku, ngizambote. Oh, kuta wanga kuta. Ndondele kwa inge, kwa ye nompe, alumbokelezi. Okay, yambule tula vile pasipo mbona, si atela mau jambo, etambula luko vitata. Imwene kwa kukono, unamatondo ingeta. Oh, na, titondele. Nkuya vimpi. Tuna mavimpi. Enengwa kipavita mwene. Imwene ingeta, imwene kwa. Kama keba. Mana zona ndinga katu. Okay. Tu dine ndinga. Nangi ni nonso no. Kata wizi, je? Ok. Deixa-me só introduzir. Para quem estiver a seguir, nos assistir, muito obrigado. Pronto. Conseguimos apanhar o nosso... Eu chamo o nosso Michael Jackson, já? Eu quero chamar assim. Conseguimos apanhar o nosso Michael Jackson. Pronto. Normalmente não deve ser assim, mas pronto. Mas o importante é ele estar aqui. Eu vou sair. Tá andando, pequeno. Tá andando. Vidi. Ei, aí, mundo. Ok. Eu vou sair daqui a pouco e o Tata Luvão também vai sair. Pronto. O jambo Tata Kyaku yani muito salo kina kia unanga siga vai cansar no seu alcance. O avô tumbaki de toma com fim de que toma com jambo de qua. Ok, tu tondele. Ok, podem entender o meu que estou assim, estamos felizes. Nós vamos sair daqui a pouco. Eu saio, o Tata vamos sair e depois começamos nosso programa. Tá bom, né? Kyaku, Iwao Mbimba. Iwao Inget. Ok. No background, pouco cara se eu gama, ok. Que diabo. Tata vamos fazer coisa. Tutondele. Tata ndwandele kwekena. Tata ndwandele yani lumokena yandi nengwa zwana. Okay, kasi mujambo tangu mbevo mbote tuendelea kwetu. Mujambo mumona unetana Tata Kyaku munzila kena munzoko wakiwako. Munzila ngina kanti kana diambo. Tutondele. Ok. Vou meter a nossa música de introdução depois. Língua que para vite. Oh lá lá. Ok, vamos buscar uma Tata Ndwandele. Ndio, wizi. Ok, Tata Ndwandele. Mungwa una? Mungwa una Tata Ndwandele. Kazi Kyaku oi. Wange o Michael Jackson chegou, você não tá aí. Mekambote, oye nompe. Mas eu estou aqui. Ângulo. Ndolo ya inagwa. Tata Kyaku lueke kumwena kumwena. Imwene. Okay, tutondele. Mwanga zaweka wapi? Okay, munzila kena. Ngeza ngiyangalela. Mbote to yantika, Ntanga jwana weka ko vimbi. Ngina Kyambote. Kari kumoneka ngajaka kuwayenda. Ngina kwa salumbashi, salukikilukia yingi, ngina kwame. Ok, tutondele, desculpe, vou meter a música de introdução, depois, pronto. Tá na mão, o Tata Kyaku tá na mão da mana Joana e tá dando. Tutondele, tuyangalele, do seu gritata, ngizambote. Ndolo yendi. Dimbe gatomena telefona na yenya. Dira ndimba de gatomena telefona na yenya. Betila. Dira ndimba de gatomena na yenya. Betila. Makwanya. Viokale. Dimba de gatomena telefona na yenya. Dira ndimba de gatomena telefona na yenya. Betila.
Betila. Betila. Dilandimba de gafana nente magafana na yenyanga. Betila. Sélection. Victoire. Agua tu chugiri, agua tu cuenta, agua tu kutuka kumbanza Kongo. Lululuka nango, kumbanza Kongo. Nana shushu nanga, kumbanza Kongo. Yaya lefre mania, kumbanza Kongo. Nana yo wayengo, Lais, maesi, tenga mambo. Mavimpi meno diaka kwa eno lutakutulanda omuntu angwa yayi mulokola kyaki ovansinga wansansanda wabatu mokino nanga kina kalumimbo unu kyaki mono impangieno Andre da Silva wabantu tuno babayo bitukiame omutangame Joana de Freta tuno babatu mokino kancho unu kyaki ndenza kikilo tunaya yampoena kikilo ndenza mpoena kemono koi boben kumwani kanchi andi mosika disundula kwani nani kena usi tulanda dia ka muna mko yetu mavimpi mago ensangame Joana de Fred Mavimpi kikilo ntondele mujambo vo ngina vava kiese kikilo mnabaka umpangieto mpe Kyaku Kyadaff yena wonso noluze umpangieto kiese kikilo tunakia unatuze iluna luze yomono Joana de Fred tuishididiaka unasanda tuvovelanga vonsanda imwamu yetu tuguana nanga mpashivo tuwamoke na unandingeto ya kikongo oyeto onso no wana kongo twina vava ono kia lumingo mono Joana de Freitas lutulanda ntondele nsangame wao semvana emvuvo kuna kwa nzenze to yampoena nango vilikale nkumbwani kansomono nzoli ani mosika disunzula kwa ntikilu nani kena akweke kalanga pasi twalanda muna mmoko yetu amvuvo kwange mina empangyame nzenza mpoena tuyambide wao obabalufunki yaki kya sansa emvuvo kwange mina kizangu ketulu na kungwe mono kitakungwa Tu vinha acho que a linha, tempo com a linha. Tá bom, então lá tá tudo bem. Tá tendo. Unakungwa? Oh. Alô? Nengo Joana, tá ouvindo mano André? Ensangame. Unakungwa? Omano nginagwa. Tu vinha lá feito, tá Kyadaff, tu vinha lá feito. Ancho mono kitakungwa kwe? Não, tu vinha lá feito. Vai querida, tá tendo, vai querida. Ok. Ai. Ok. Mana Joana, tá tomando kwaku. Mana una mao, passou a wa. Yinga kadi yuna kikilulita mona save teknolojia yuna kadi savo mambo kaka tubaka ngamana teknolojia ya savo internet ya onso no kansi keluvaikako lukala ye paciência luvuvama lutulanda ouno kikilo moko tunakia oyumbangi yeto kelukatukako lubake kunda lufonga kikilo lufonga yeto onso no wana Kongo tufeti moke nanga kikilo munandinge twa kikongo kesavoko avo mambo mankaka yeno luele lufongele lunagwa kasi luiza ngampe pasivo twa moke nanga munandinge twa kikongo kana kutukuzevo va kikongo ko fonga kaka wanga kaka munagwa wantu belongo kanga twina vavo yeto muna lumingu lwalu twina vava muna sanda savo ompangeto Andre obakide mvovo kavova mana kena mau pina vava kikelu katukako
ingete nsangame yuna mpuvanka di mambe navo opangie to tukeliandi wako Kyaku Kyadaff kakalane musinga kancho vidi di watu tateza mpasika vutu kadia kampasi talandi la kaka na moko ke mambe kalanga vo mama singa mekalanga wa malani wako ma direti mambe vanga ko mama mekamele mama kakamele sama kuyo idina bensangame tula kwe moko matu vingilanga umpangie to kezako tadiaka keteza ko basi unakatita fofela oyeto wau ensayayi munansinga kaka maoso notuvanga nga munansinga ato akalanga muna tempu ya ina muna taya ina ya ankulu zeto ubakido kaka ensengo ngeka kwenda kuna mbuba zako ingeta wau tufetiva va unsinga kadi unsinga yanjo vanga ngo mambo maonso no munantangwa zanka kazeto yeto kaka twavatanga momoko meto mavanga ngo mambo savavo kunine nguba mpe ngeyo kuna nguba muna moko mako kufava kovo unsinga keza kakunine nguba savo iwo wowo kikilo teta fofela unsinga wawo kikilo yeto kaka nsinga kaka savo mambo mpe kutuvanganga talanga to wawo umpangieto tubakidi otaidi okatukidi muna nsinga savo kanshi tuina vingila kota savo lukalava vake lukatukako omone okizolele kovo avo mpangieto wishidi oyeno ongele lambo luku ongele vanga wo lufonga lwa vingilo mpangieto keza pasivo twamokena muna ndinge twa kikongo twazayavo nani impangieto ndinokwiza pasho yeto mona kaka tukumonanga unagimbila yenkunga myandi savo oyeto aonso no monompe kutu kinzempe kikilo mona kaka yikumonanga vo ompangieto wakongo unagimbila kanshi kinzempe ko savo unu kiaki yuna kikilo unavava kwiza twazaya kikilo nani oyandi muntu yoyo ompangieto akongo ogimbilanga munandinga za onso no yimbidi munandinga kikongo munandinga za mputulukezo munandinga yadingala savo ndinga za onso no yandi gimbila kaka kigimbilanga kiese kikilo munamona vo mpangieto kikilo ogimbilanga kikilo kutuvananga ekiese twina vavadiaka pangiame Andre baka kwakwe mvovo empangiame inge nsangame kadi unu kya kidiamo tuvovela diamo dia luva tumuku dia ndinge to ya kikongo munankunga idina vo tubokelele unu ompangie to Kyaku Kyadaff keza moke na yeto pasita zaya manatulensa vango unu kya kimuna vatumuna endinge to ya kikongo kanchi tunavingila ya kafioti vone ndiko takadi onsinge takaula mvutu kediambo lundoloka mpangiame wantu batuloloka mudia monsinga zemu kwa zemu kidiambo kwa ngemi na seudi sunzu dikati ingete nkumbwa Kyaku Kyadaff ingimbidi muluanda nkalanga bon imomu kaka mfote vova kadi wa mkesikia ingina kia kumbokela ya kalayo yeno muna gyanza leki yaki kwa ku nchiva sau amokeno mambo mandi ingeta ngangalele kwa ingi muna mvutu zako ensayanani empangiame kiese kikilita ingi tunaki au muna kwizo babanchansa ndampasitwa mokena muna ndinge takikongo kadi ndinge to unu aki mufuka ina kansi muna wantu bena kubo ingimbidi ngainge una ungimbidi wampo ena kikilu nanga tulesa vanga esalu yeto awonso tuzolange ndinga ya kikongo mpasitwa vatu muna endinge to mpasike ifweko yenda kunantwala kansi setu kyanse kala muna yuvu yeto sanga mempe Joana pe você kuvane kyuvu kantu mone kyuvu kya megante te kya okya kadi mono pansi dia mnanga pe ya disunzula kwa mkono kangeye ketuzane kantu mono pe yimo anambanza ko ya utukila nanga kuna banza ko ya utukila kuna nsongo yivuna ya santu kila kuna arba ruputa ya utukila kanchi onu kya kwa ku France nzingilanga mvu 10 makumole mzinga kalo kwa kumputo kwa wao omono ekivu kya megante te kuna kwa mpangia mikia okya kisia kinagia kwa kuna saza yako ekivu kya megante te ikia okya
utuzaye sete fioti olusantu lwako akwei wa utukila kwe wasantu kila yomuntu yakari tuvese kala muna luando kalanga inavo odisunzula kwa kudiaka mpasu nkangwa kwa onto za ibosi tulanda diaka muna yuvu tankara ikuiza landi ntonde omono imwana mpanza Kongo kuna arva rubuta ya utukila wakutu savonsivi ya zaka nge kuna arva rubuta mpe wa utukila enzwame bana ni makambo kya ni ma asomba dia bale enzwame ivavana ikalanga kuna ceramic ingeta kuna ceramic iskole takana ingileke kuna ceramic ingeta ya kanti kuna gwaya kuna yata ingile manso nekimantete portanto muna primária kuna gwaya depois escola missionária você ainda kuna kwa mpelo unaenda longo kala o masone kinmampwela kanti kwa kinkombo kuna njila ya kuimba tanto inkwa ankalambata kuna zunga kya ankalambata vo wele kuna lambo seke kuzi kibe kinkombo ivata diame kanti munambanza Kongo nsansu twakala kuna kinkombo donc mvutano twakala kuna kinkombo mukuma kya gere muna 92 twaenda tino kwa kuna itwa onso twakala bisto avutuka muna 97 ou 96 ou 97 avutuka muna mbanza Kongo kanti inkwa mbanza Kongo muna ya utukila kuna arva robuta ingeta mtondele jaka mpangia me muna mvuto myako muna mvuto myako tuvutu idikadi wao jaka simvana mpe jaka omvuto kuna kwansanga me Joana kinanga yuvo mpe kina ya postu landa jaka tondele kikilo muna yuvu yako nango wantu beta kutulanda nanga beta kyangala muna zaya kuvo ongimbi de tompo ena onu kya kwizini pase keza moke na muna ndinge tekilo kiko muna tuzola nsanga me mvuto kwa ngemi kiese kikila waivova kiese kikilo kiese kina kiao mujamvuvo yetu mona kaka tumonanga Kyaku Kyadaff unagimbila ye video onso ngo twinamona savo kyangala la tukyangala ngato mona vo mpangi yetu mwana Kongo mwana mbanza Kongo gimbila ketoma gimbila nga savo kiese kikili kutuvananga omona ompe ya disunzula omona oijwana diferetage mono kuna Holanda nkalanga kuna Rotterdam yimusimbanza Kongo kuna bairro Sagrada Esperança kuna commerce interne lado a Roma commerce kuna commerce interne ikuna kikilo ya sansu kila tuka kuna mputungi na mvu makumatatu yezole 32 anos savo ya yingi kikilo kansi muna vo endinge to ya kikongo inaka kamuna ntweto ketulendi vila kana kosa mbo yuna kaka tukwena kama malembe twavanga kaka endinge to kikongo savo yuna kikilo nkunga myako kiese kikilo omona ngira kiese savo ngina moga yonge tina mokla muna giantika mvovelevo ozono yakele kuna vatadia Arnhem kuna Holanda kwaku ngwana nene yo wana makento mole savo kuna festa savo inkunga miya kubakini ninga omwana nkento yoyo ovovelevo Gisela kumbwa di Gisela kuna Arnhem omwana invovesevo ombazi omono yo Kyaku Kyadaff nkala yanzi ovovelevo mana Joana vova kikilo Kyaku Kyadaff omono inveni kikilo kyambote ofeti lwa kisa ekyambote kyame savo yo ndwa kisiki kilo kyambote yandike vova nga kikongo ko kansi avozolele vove kima kimoshimo na mputulukezo kwa mwana nkendo jojo Gisela kuna Arnhem ngeta também tonda mavimbi koyani Gisela tudo de bom. Estou muito feliz de saber que você gosta da minha música. Tenho a máxima certeza que em breve estaremos juntos, porque eu terei, em novembro, terei um espetáculo em França, numa sala de cerca de 2.000 pessoas em França, no mês de novembro. Portanto, convido todos os angolanos e todos os bacongos que vivem na diáspora que venham em França para podermos fazer a festa. Será pela primeira vez um cantor angolano poder cantar numa sala de 2.000 pessoas
em plena França. Então, Gisela, conto com a sua presença e vamos tirar fotografias. Akwa tata, Kimbanza tata, Vambanza. Gisela. Kimbanza. Concerto Yinga. É concerto Onde na Paris. Na Paris, tudo onde? Ntondele kikilo savo dodokolo munangova endinga mputulukezo mujambo vo ondio yomu wanankendo lomba kikilo kalombele savo ngienda lwakisa unge kwa Kyaku Kyadaff mono ndwakisi kaka mpange me Kyaku Kyadaff ngiuvu ame ndenavo va kikilo akoi walongokelo gimbila. Bon, Kiuvu Kiambote, au mono, antido a mono qui a kala evovo aussi a kala i musicien. Donc, mono, engindo zo za gimbila, keza antika koloko, ozevo mono, osame guitarra kabulanga. Oyandi vedette kakala munambanza Congo, donc, kasala yo Velo Manuel, kasala yo Médico Sem Fronteira, kasala kuna Gassier, kasala mpe yemindele miaonto meina mnambanza Congo. Après auxiliar ya cozinheira Ludi Kisasunda kakala. Donc kuna logistique kasalanga donc yandi sa wazaka kakalo same. Kanti guitarra kabulango yandi me kwa mono kwa yetu kutakala evuvu kuvo bon muna famille tu kwafono tu komuntu kaimbila. Kanti ngina evuvu kuvo mama muziki mina muna menga. Donc eto gimbila tu gimbilanga mama meka gimbila papa meka gimbila kanti kevena muntu avaika muntu antete kukaimbila kanti po monika kala evuvu kosia imbila ya kuenda kuna seminaire kuna kwazi padre kunaenda longo koloma mankaka donc omungozo le bakala unganga mbuta wakala unganga nzambi ofute longo ko gimbila kanti kala evuvu kosia imbila kina nkatuka ya kumasi musicien donc kwa nzambi kaka mfute movano mambo momo una mayantikila kuna universidade tukwendanga muna activité ya wana sikola muno ngina bule gitana ngina gimbila wantu bena kumvana ngolo kuvobo ndolo yani muna saluki okutna evovu kuvonge unokwenda unokuma makaka si walwaka kwanda donc una mayantikilo mambo ingeta. Kiese kibene ngia chikilu Kiambote muna vo familia wonso na kikilo savo muna nkunga luina oyeto tusedia kavo mbunji akumpe gimbele unakuiza unagimbila mpe umono inze yeho kikilo savo ya familia kikilo tutondele kikilo muna vo kikilo twazaya kikilo o mpangie to Kyaku Kyadaff akwe ikatuka akwe ikayanchikila awe ikayanchikilo ogimbila savo kiese kikilo mpangia mi Andre bakomvovo kancho mpangia mi Andre onsinga uzatukini onsinga uzatukini kancho yeto tunavova kikilo tunavova kikilo mpangia mi Kyaku Kyadaff oyeto tuinamono yeto kuna ngola tukalango yeto twa Kongo kansi kikongo kaka kongola ya onsono tuinamona mpe savo endinga zeto endinga za nkaka zeto endinga za nkulu zeto kisitoma vovo anga kikiluko savo ke yeto Kongo kaka ukanshi ngola ya onsono navo avekansi tuinamona mpe owana matokotoko bena kuiza mpe bena gimbila mpe bena longo kampe bena gimbila kansi tumona ngavo ndinga za mputulukezo kaka begimbilanga kuna vata dieto dia Afrika kuna vata dieto dia Angola kuna vata za nkulu zeto kuna vata za nkaka zeto kansi ndinga za mindele kaka beta gimbila savo benatule ndinga za mindele kuna ntwala kanse ndinga zeto ndinga za nkulu zeto kebe gimbilanga kikilo za yingiko idiambu jojo ngina gyufula kikilo savo kia malongi olenda vana kwa matokotoko kwa ndumbalele kwa wanto yoyo wonso no beta kuiza pashivo batoma talanga kiki batoma gimbilanga muna ndinge to ya Kikongo. Bon, o mambo mandinga mama mosima mfuno
kadiwa munandinga tafonolonga evata dia mvimba tafonolonga gerações aonso no kanjo mamu mena vo wantu ntsoni bemonanga munavo vendingao donc wantu aingi ntsoni bemonanga munavo akoi batuka keti nani ekanda dia kwei evata dia kwei donc vo muene ntsoni kulenda vo vandinga ku wa umono ekima imfote vo kwa wana matoko bakadionga kukadio unu munabokelwa Kyaku Kyadaff wanse kiesi bemonanga munabokele nkumbwame kanse kolo kya kalanga savo kumbuza mputu kaka Antonio kaka Mendes Carvalho izina kaka enkumbuza kalangu nkumbuza mboti kanse wau tunamona kuvo wantu banchikido sobengindo mukuma oyetu tuyanchiko gwanda muna ntulu kuvo mono inkongo ongwami nkongo osame nkongo okuyatuka endinga mvovanga kanti kima mono monanga kima diambi o wantu aleba vovenki kongo ekima bevovanga lingala kinako me kontra lingala ko kina kontre ko kanti etwa kongo mambutu vanganga kuna mafwa lingala kuna nkinzi lingala kuna makwela lingala kevena diambuku tafana kutopo vendinga yoyo kanti ndinga mosi ya ngolo wete voketu katuki di komuna ndinga yoyo mwa eki kongo ndela kuna ntwala nkatu emputu mpentango zanka owanto kana kutoze kwa nevo eki kongo kanzake mona ko muto vange mputu yando putel donc eto fete songa kwa wantu omfunu wa ndinga yoyo voketu songele kwa wantu omfunuko owantu kebebakisa kukanzo yetu tunakuvotwa tuna opinião pública tafana kutovange osongelo wantu inzila munagimbila munandinga yoyo unasoneka munandinga yoyo kino mwana wantu basobengindo savo tuzeye kweto kikilwe salukia kukia mbote kikilu salukia mboto vanganga pasivo tuka wavaika jo yeto kikilu itwa wonso nwa kongo kikilu kiese kikilu tukalanga kiao munamona vo ompangi yeto kikilu wazaya kana angola ya wonso no mbonagimbi lampe munandinge to ya kikongo savo ekyo kikilu kiese kikilu kikalanga twinamona mpe owantu ayingi mpe benavovelampe kikongo benabwampe munankunga mia kumpe unakotesa mpe endinga ya kikongo savo ekyo kikilu salu kikilu kiambote tunagiangalala kikilu muna umjambuvo unagimbila kikilu mpe muna ndinga ya kikongo savo mveni kikilu omvovo kwa mpange to Andre mpe unavava osolele ngivula kosokila ingeta kikilu ngangalele jaka nsanga mnakumva nemvovo idina vo tutakondalandi dilakaka muna moko keto kya kikongo nango wantu betakutulanda betagyangala muna moko kya kitu na moke na mulyanki dinatavango yeto tuzoele kuvo endingeto ya kikongo yavatumuka waompe muna kuti sundula mpe ya kafyoti kuna kwa mpangia mekia Kyadaff mono mpe ingimbidi mpengi na muna mbanza ko gombe ya yansi ko gimbila kanchi mpangiza mekebazo lako yalanda enzila yoyo ya gimbila kancho unu kya kinanga ngitateza fyoto kwena onkunga amantete yabaiki sinango kukongola wilo kala enkumbu bokela ngo minkanta la vida kuna radio nationale ya Angola usikanga muna programu ya fuku ya ina donc tunavava kuvote oyeto unu kya kitufetivanga kuvote feti gimbila ngangimbili mpasto mwanga ensango mulyambu endinge to ya kikongo tufetiyo to malunda kikilo nanga tutamona kuvo munansi zankaka kuna Senegal uyusunduru nanga enkunga miande tuma kimbilanga kilo munandinga ya walofu nanga pambara ke tuma kimbidila tunampedi yake mpangi zetu mpedi yaka kuna simu ya Kongo mpedi yaka kimbilanga munadinga la mudyambu nyanki munalunda kaka endinga ya kiko wawe kyufu kya mekikwiza ikyao kya mpangi ya kaliola itakwenda awe itufetiva ngo yetu ankimbidi kadi mono mpedi yaka inkimbidi na nabo kitomene zakana ko Kongola kanti munakete ngina kuiza kwa wawe to nkimbidi ayo endende beta landa etandu yo beno kunima awe tufetivanga
muna nkunga mieto mpasito avatu muna endinge to yawaka na kikilo enza ya mvimba ke kongola kwa kansi enza ya mvimba kare kikongo ndinga ya mfuno okwenda kembinge kutondumba kuti muna kikongo mona kadilango kweti ya mudembo te kwazi na susu muna wangu ingete mpanga mo kivu kya me awe yu awe ta kimbidikilo awe tufeti vanga mpasi kuvo ingana ngana ita kuzalandio kunima yeta yimbide ta onso mpasi tavatu munendinge tokati eta kongo kunangola ndonga twina tunampe yompange to sokoro tunampe diaka yo Julio mpediaka tunampe diaka Alexandre diaka kwa gwiji ndonga kikile twina awe tufeti vanga mpasi tavatu muna endinge tukikile awaka na muna nchamvimba kadi nkunga omuntu awonso akikimbilanga muna nkunga vo mbote kwandi wina mudyambu munatanduka kine nkunga be Michael Jackson amashika pile ketwaza yanga myonsa sako kancho nkunga unayogwa muna ketekete wantu vene etima kuna kwa wantu mpasi balongo kendinga ya ina muna nkunga wao yeto mpate studio wao tuna mbasi kikilu mudyambu mbebe yo tuna ya kikilu yampo ena muna vatu muna yumwange nsangu za ndinge to awe tulensa vanga mpasi ndinga mpasi kilu yenda kuna ntwale mpangia. Bon, mbebe yoyo ya yeto ingimbidi ingeta kanti mpe fete kala mbebe mosi ya nkangwa onso kuma vo muntu imbidi nkunga muna kikongo isongela vo nkangwa onso bafate vange zi video bafate vange video bafate kina nkunga o bafate vange zi WhatsApp bafate vange TikTok Instagram kidumana endinga enda kupala kanti wa muntu vo imbidi muna kikongo wantu beta vadiambo ko gimbela mnampu tubavele diambo tisongela vobo découragement donc tu fais songa ko ngimbi tu fais kala mbebe yoyo ya gimbela muna kikongo kanti onku fais kala mbebe ya tambulo nkunga voto wetu imbidi muna kikongo ingeta ino mana eta on to kala vo to amika miambo watu alekela kumosi votu imbidi ingeta kivena muntu tavange publicité ya nkunga myomyoko kwenda kuntwala so ngolo za onsu kuno mana indinga enda kuntwala ifotekala ngolo za etwa ngimbidi yonkango ingeta ntondele munamvuvumia kutu yangalele kikilu munayo kuona nkango onso utakutulanda omuloko lakiaki wao mvene diaka onvuvu kuna kwa nsanga me Joana vo kyuvu na kyao yuvula kadi unu tunovava ompangeto unova mpasika vutile yuvu kanzi mpena ngasaluke na kyao tuenda kweti tonde inga umono kise gimbi lako aya kalanga kindende kuna misama pade kuna igreja katolika kuna misama kuna korali yakala kasi ndinga yakala kwa biambo teko kasi gimbi la kaka imbi la kise gimbi lako kasi mono engiuvu ame mpangi ame Kyaku Kyadaff muna vo onge mpangi eto onge gimbi la kalo gimbi langa onge yoza yakene onge unakala una ye mianje vavanga kale mianji muna gimbila we veti mfovela kansi twina mona kikilu oyeto twina yo matokotoko mayingi kuna mbanze to Kongo owaneto bena nuana kikilu bena nuana munavo savo bazangu kampe vanga mpe kima kiambote savo engiuvu ame munamona vo ongeye mpangi ame Kyaku Kyadaff ongeye unakala ye mianji kia kima kikilu ongeye kikilu olenda vanga no futuro plano ofetivanga pashivo wavanga vo owane tompe kuna mbanza Kongo waneto bazolele mpe beta vanga mpe ngolo beta nuana mpe mpashivo benda mpe kuna mtwala kia kima kikilu kia plano na yao munavanga vo owanto eto yo pa judari esa criança munavanga vo amatokotoko yoyompe benda mpe kuna twala vingile ntete omano amekavutile mvuto olesa pake mbanza Kongo kaka akongwa onso kadi okangwa Kongo ndonga twina ke kumbanza Kongo kuna Kongo ntonde okay okangwa Kongo ingeta
Kapide mfovo miame ke mbanza Kongo kakako mkangwa Kongo. Nged. Unakungwambe kanti wa kita kuntuma kulu wako. Ye nginakugwa ngaji nginakugwa. Umono nginakugwambe. Tanga me mare masama mbote zako. Nged. Kiuvu kya mbote. Kiuvu kya mbote kanti wao bebo vanga mbuta kuvu okwendanga ndasotolanga aulandwanga ndasotolanga ke waukwe. Ingeda. Iwo ogigil. Ingeda. Bisongelevo omono nginakuba makwame kino mane yavanga konsoki ma komatoko na bena evuvu kya gimbila. Kanti wau votale mfuba talomaza omono kilendi vanga Salomono Mosiko. Kilenda vanga Salomono Mosiko wau oya beboko lwangu impresario konso impresario kuvo Kongo tufete gyambula kedeni kala dia katwa kiulako twayulako okiula nikevanga emvula boina noka oyandi waswama munanchamazo Ninge emvula kina imanisa oyandi ndovango mazo kwa wakima ediamu nzole vote kingana sasula donc oyaba fete kutukumama wezi impresario kebe monekanga ko bana bena inzimbu muna kutukumama kinu mana oyeto tuvanga ngediambo oyao bena kumama bena kutuvana ngolo una mevanga mana muna ntizanga kaka donc vokina ye sponsor ko vokina ye wantu bekunkumama ngako kedulenda kwenda kuntwala kuma miziki mikwendanga yani mosika kako miziki mikwendanga njila mosi ye nzimbu vo nzimbu zina ye miziki mambote omuntu wene kanti wafano kale miziki mambote vo kuna nzimbu za futa ko kima wantu bavange esalu kyambote kulenda kwenda kuntwala kudonge danu ngita lomba kwa yawe zi impresari yang bena kuvo Kongo konso fulu kina wina vozo le kun kontaktara vo wana matoko tuna ya okina mana bavange nkunga tufate kumama Kyaku Kyadaff iyo wantu nkakadia kakino mana twalanda kana kake miziki mietu ingeta Ntondele otomene vova kikilu mujambo vo yuna kikilu bevovanga vo oyeto tufete gianchikilanga muna mianji tunamona vo indende twina kikilu indende kikilu bena italentu kansi avo yeto ke tuvangi divoko twavava etalentu yoyo twavanga vo etalentu yoyo yenda kunantwala savuwana kala kaka munantika kala yuna kikilo ya empresario zozo ya ukaka tufeti bokela tufeti lomba pashivo oye tompe kuna Kongo tuzolele mpo ye tompe muna ndinge tompe ya manda enkunga mpe wamatokotoko mieto owane tompe baze yo gimbila bazolele gimbila beza mpe bayimbilanga mujambuvo muna gimbila savo muna vove kikongo muna shikola savo mpashi nankaka kebevovanga kanshi muna luyimbilu bevovanga muna nkunga savo yeno kikilu gimbilanga yeno kikilu feti vanga ngampe muna luyimbilu lweno webevovelanga muna kikongo muna nkunga mieno lugimbilanga lwina longa mpe endinge twa kikongo savo yuna kikilu tufeti vanga kikilu yetu awonso na kikilu vamos investir so yuna kikilu mpangia miandike bake mvogo Ntondele diaka nsanga munakumva mvovo ntondele mpe diaka munamvovo mya panga mina kavovele nanga ediambu na kavovele diambu kikilu dia ziku mudiambu nyanki ovanga nkunga ke unaka kuvo wele wangi di nkunga ovwene kwaku ozikide moko nkunga ofeti omwanga nkunga ofeti kala kuvo wantu baba muno wantu batete ba nkunga ofeti kwenda kuna radio kuna television pasi nkunga kwa wagana mana maonto njimbu melomba idi navo ompangia mekikilo nani mvovo miambo tekani kabovele yuna kikilo kadila kanche kiuvu kiame yali kiuvula ovai kidikwani nango nsinga uzengo kididiaka
ekivu kya miyadi kalakati benampe owantan kaka empresario dan kaka yo bekwenda bakin empresario ondi una okuba kampashi wavange nkunga ezakaola bekala kuvo vonkunga kovanga kunesa tula kikongo vonkunga lensa vanga fiti tula kaka endinga o kifalansa o kimputulukezo idinavo sanga mo sevelo koko Isabel idinavo ayeto akongo ya ina bena kuvo ntangu mbevo ekuma ingeda enkazi ovutu ingeda ovutu gidi nganga lelo unakongwa mbe unakongwa enkazi Halo Kalunga ekiuvu kya mekansuka kadeola itakwenda kwandanga mpaka pesaluna kyau ekiuvu kya me eki oyeto akongwa tusira tuvuvankuvo akongo bena kuva empresario no ya nkiti na mampo na bazake ne kubena enjimbu ya bafeti kala kuvo batutule moko yeto ngimbidi mona nchida kutu ingimbidi ngina kanchina umuntu kondo nokuntsalisa ngamono moshi mpanga ngenkunga myame kuna kwambuta nimbo mankone mevangilanga yo Ramazani okunsikilange egitara wau ovanga nkunga njimbu kalanga muna muanga mpe nkunga mpasho nkunga kwa wanakana wawakana na njimbu zilombanga wao daludi kuvo vena o wantu ankaka na tubogele kuvo empresario vozo le vanga nkunga ku vozo le tule kikongo banesa kushima kuvo kuturi kikongo ofeti kimbila kama na kilu mputulukezwe kiwidi kwempangiame votole ya vutukila ingeda ya vutukila ani mvovange mamo tukavuvanga kuvo empresario akongo yana bena njimbu yana bafeti tulange moko muna nani muna batulio tulo mpata mpasivo batusadisa batu vatu muno yeto tunaitwa nkimbidi mpasi batule njimbu kadi onkunga keonaka kuvuvangili onkunga kancho feti vanga onkunga wa mwanga omuna ugwa kane nanga njimbu zivava omona kutwa nchidi wao kinayo muntu oku uno kunanima okunsadisa ngamono mosi mvanga ngenkunga myame yombuta muntu niboma nanga onzadi mbuta muntu niboma wavanga nkunga mapepeka leo madilu mono kwa yani kwenda vangila nkunga myame Ramazani kunchikilanga nani vekitara kanchi kinayo muntu okunanima okunsadisa nga idina ludi kwandi kuvove na ye empresario zankakavone chokokongola walesa vanga nkunga ku bavove se kuvongatwe Kyaku Kyadaff kutudie kikongo kutulaka kimputulukezo maludi kwandi kiwidi kwerede savo mbao munazenga ampidi mbomala ani mbovanga vena empresario zankaka kubose kwenda vango nkunga ku votule kikongo muna ngati kankunga kubavove se kuvo kutudi kikongo kutulaka kimputulukezo ludie Halo si unakongwa mbe ai owa usekugwa dia kituka kugwanga dia ani ngivulange ludi kwandi kuvo vena empresario zankaka kuvo kinavo nkongo sekonda vango nkunga kusetule kikongo muna nkati bavove se kuvo kutudi kikongo ko ofeti kimbela ka kimputulukezo maludie não maluvuno empresário que nem ngolo zozo com maluvuno o momo vanga manguna com na maluvuno ngeda eti ekikongo muna nkunga kya musicien ngeda yani ngimbi quando fodeva ku bom mono mukikongo ngimbi dila na o empresário que nem ngolo zava kuvongewa imbila ka muna mputu no maluvuno que me vanga manga no kedi ambo enkazi kanchi kinavo wantu tatuka kuna zunga kimosi kuna Alvaro Buta tawotukila mnambanza kwangwatuka kizeko ketibosi osinga tonda elumbu twasone konkunga etongole twayimbilawo twavanga kilo muntu na kilo seko tuvangila konkunga wana twayimbila kilo muna kikongo muna ndinge to mfunu kizeko aweyo mwene muna ngindo myobe evena diambuko muna lusa disu lwa ndinge to muna nata ekinkuluketo kwanda kivena kwa diambuko mono kuti elumbu kina kya Novembre si akalo momo koko Paris to wana kweto donc kivena diambuko
Kediamo kwenkazi ntondele kikili kwa ingi wakina ko entamo eto mpita kwenda mnalanda ndani lagananga mpita muna kalu winananga kumota kwenda yavana umpovo kwa ntanga meka wopedi ambu nyansuka bozimpita kamputuka ya kuna konge empasi wavana mpovo kuna nsuka mpo wakanina mpe onkangwa kwa wonso tutuka kutulandanga omuntangwa ya entonde Kediambo engivu wansuka pangia me Kyaku Kyadaff ongeye enkunga mialuzo loka kugimbilanga mia sentimentale savo uwando bobe nagwa nkunga miaku savo mama kuto savo kiseto savo akuyo mbakilanga kikilo inspiration uyo yakwa itukilanga kikilo mambo maluzo lolo geyo gimbilanga kikilo akwa itukanga inspiration uyo Omambo manzola enzola inata kuwanto kwanda donc mono inspiration kwanzambi kwanditukanga donc muna mamo tuzinga nga wetu zingilanga mono nzola ngogimbila muna otule mamo manzola musonga la vowanto munzola bezinga donc konso fulu ya kalamu mputu ya kalamu kikongo ya kalamu lingala sabo enzola keina endinga ko idiano muna gimbela muna nzola ya mbudi ya mfunu munavane endila kwa wantu bazolana kidumana muna zingile kyambote mwamunza donc evo kondwe nzola ke tulenda zingo kutendi zinga kyambote ko ingede idiano gimbelanga muna mama nzola salu kyambote kikilo tunamona kikilo savo tunamona salu kyambote ntondele kikilo mujambo vo muna moke na yongeye kikilo tunamoke na mona kaka ikumonanga tala kaka ikutalanga kanjo unu kikilo tumokene savo kiese kikilo ngina kya ukiese kivilake no kompangia me Maria Masamba ya ndio fonganga munakunda kya nsanda kanse mpange Maria Masamba kenavo ko uno yivene kyambote mona kimvilake neko savo ntondele kikilo mpangia me Kyaku Kyadaff savo salu kyambote utasala muna gimbela kiki muna ndinge eto oyeto tuzolele omono nginava mono activista cultural savo monocultura savo ndinge twa kikongo twinavanga maonso no mpashivo endinge twa kikongo kienda kunantwala endinge to kekividiko savo luyimbilanga kikilo yeno lugimbilanga muna ndinge twa kikongo ntondele kikilo ndondelempo mono unamona kwako mona nginamone video zako sinovanga ngaza lwaka kala kwa mono mauntu nakikongo manovanga wantu benakuntuikila ize kwako ngeyo the fret ashileni vila ize kwako okay mavimpi neno mavimpi kwa tata Kyaku nzenze to ya unu mavimpi mpe kwa tata Andre da Silva mavimpi kwa nengwa Freda Joana de Freda kiuvu ngina kiau inakiau kwa ngimbi dieto yansieto ya Kongo kiuvu nzolele guvula nkumbwa kuya Kyaku Kyadaff Kyaku tuzevo Kyaku kyangani kanti sasa ya Kyadaff ya di baba ozaya kage kiuvu kyatete kumaina monange wola yede kiuvu kyanzole kina nkyanzila opavanga olanda muna karera kuyagimbila kakendinge twa Kongo kumonge umwana Kongo fodi talidika ka yeto wana Kongo no fete gimbilanga munandinga kikongo ekuma munavange sucesso keditalidi kwa ndinga kuna payena ngimbi twamwene kala ati master teacher sondom kunga wa Jerusalem wavange de sucesso omunza mukizulu kwandika yimbi dilawo twamonampe kala Yusunguru twamonampe kala ki Alpha Blondy mundinga za mchanzila ongo karera kozele ndinga nsieto ndinga za kinzenza ngala zinapona ngadia ekikongo kyetu ntondele ikiwa Ntondelinge tamone Yakuba Mangina munagimbila mnandingeto donc kibenadi ambu kibenampasa luka ya nuko nabo vangoma mame kibenampasa luka ya nuko sabo omono Yakuba Mangina munagimbele ndingeto ya kikongo kanti kima mvuidio mfunu luikamu
Onkango eto fote kutuyikama muna vange publicité omono vongimbile nkunga wa Kikongo fote mone video za wantu inabegimbila nkunga benalanda kinu mana twakala kuvu tunalanda ndinga commercial mpe inavangama yona ke ndinga fote kuendanga kintwadi commercial muito simples ibinaba ndiambudi ampasi onkango vo video nkunga wa Kikongo wa Kyaku Kyadaff ya onzo nibavaikidi muna gimbile nkunga bename ugimbila benasonga kwa wana benavanga maonzo benasonga kwa mbele iuna tufote vanga kino mana omone ya continuare ya onzo tope balanda wawe nkumbwambe mono kia kumbuta kianga nikevo kontinga niva utunga za ekongo nkumbwambe mono donc nanti kia Kibakishi. alunga enkumbwame kia kumbuta kianga nikevo kontinga nivo ya utunga za ekongo nkumbwame kanti to mono Kyaku agora Kyadaff nkumbwa mamame fineza enkumbwa papame Fernandes wamone Kyaku da fineza Fernandes Kyadaff okay ingeza sihangarele kikilo munakutu embumba ivaikidi Wenzai widi mbumba ivaikidi ingeza tutondele mpanga mekinavo tuyangalele kikilo kwa ingi kikilo munakwizo wabansansanda munamoke na munandinge twa Kikongo nango unu kya unu kyantete kansi kikadi kansuka ko wasinga vutukadi akampasite akatokala ngakala diaka yimoko yankaka klindi kala kuvo yonsanga me Maria Masambo kala kuna Brazil unu kya kiyandi wali vokala kansi oyete tubaki de fulu kya no mono yonsanga me Joana de Freda idina vo mpanga me nyangalele kikiluka yingi munamoke no baba nchansana muliambo kunaka muntu akete ko muntu ampo na kilwi na mpashi twabatu muna endinge ya Kikongo mwanga Jackson ingeta idina vo kyangani ingeta idina vo onvo vonsuka kwangewi na mpashi twakanina kwetonkango ta onto muliambo ola ilutidi yangalele kikiluka yingi mpangyame idina vo onvo kwangewi na ntonde bon onvo mensuka ndomene tonda donc iluvene ngolo za onso no za nzayai ngolo za su lwa kumama lwa continuara muna saluki okino manendinge to yenda kuntwala tadi avoke tuvangi na muntu vanga huko endinge to ndinga mosi ya mfulu ndi ya ngolo yatuka kuna Gabon kuna Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola donc unatuvove ndinge to unatukala kuvutuneke ntwadi yetu aonso nistwalwaka kwanda omono nzila video nzila ya France nsidi wao ngietoko ya imbila muna ndinge to kante ima video mfundo luyika mulwa yeno aonso nokino mana endinga yenda kuna ntwala donc keske ingina ya o mavimpi meno mavimpi kwa aonso mbekunda andanga ina mama elumbu ikuiza muna Novembre siya kala kuna Paris Louisa ina onso nokino mana tavango nkinzi twasongela kwa ya onzo nokuva mfuno ndingeto naye mfuno wa yingi muna longo wantu muna lwaka kuna kwanda muna songela mpe kuvo yeto ituvu idengola yayi o yeto iko kwa tu kontinu iko kwa lwaka le mindele tonga yeto inkwa ngolo wow yona utukamba lumbu kuna Paris lumbu ifulu koi 11 de Novembre na Paris ingeta kwe ifulu kwe ya salon salon kizente tenkumbuko si asamuna si alutwikila ingeta tutona watu twikila mpasi twa mwanga ensango tawango nkinjo kwa kancho mono kizente te koketwa nkalaka njila ngitakubika fulu kimwashe kwenda kizwele mpevo manete fulu ko mbomba kati bosiko tetesinga gwana na atwa takayane nanyovo namba singa gyanga la kikilo bosingi dikuiza ka kokikilo ka ku France kwa ko dinesa vangu kunga kikilo na ambote
una kikilo wambo te kikilo yompange to ni boma una vana nango lesa kutuvangira kile kwa kile kama funo ili navo ntondele mpangia me entsangu vova kwako não vova kwako mvova imuna ntoka vova kuvo bozito singa vango nkunga kikilo na funo mpaji onkango akongo una enda mvimba batuma gyanga la kikilo muna nkunge tunatusinga kimbila muna kikongo kadi oyeta ko ngatu sido unkunga mpeme muna nsuni kwa muna visi kikilo inogo ako solele sola kwako wandombe okonto kondelo ndumba kenda leke kimbembe ina bon tonne le kikilo entsaga mempedia ka joueur de fret on popo kwa ngei wina sekani na ngampasi to amani sa kweto kadi kiese kina ka ingi kilo kina tulesa kalba ba hola yola kanzi umpanga mina ngakuba makina njila kina yao unakelanga ntonde vene kikilo kiambote kwa wantu awonso no bala di video ya live ya iba vene kikilo kiambote tunavingila site twasumba tike ya concerto tunavingila savo ozaidi maonso no ututumina kaka awetu twamona wetu sumbila tike tuenda kutala savo yuna kikilo ntondele kikilo yoyo kwa ina onzo petela yoyo kwa ina onzo lutulende muntango yayi bosida katusinga kala ya kelumbu ya katusinga gwana no baba munaola imosi na tu mokena homndinge to ya kikongo tutondele lutoma sala gambote kwa ina onzo lutulende muntango yayi tunakintwa dia mbote zetu yoyo masala ingeta don ketu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibudi matu uwidi ikonzo dieno Teno luvo vangabo kongo diafwa Teno luvo vangabo kongo diafwa Bila tala kwenwe Eyala kulu Bila tala kwenwe Ekulu mimikase kongo diatumba Vangabo kongo diafwa